салом бинандагони гиромӣ, барномаи хабарии Паём Ньюз аст. дар студия Шуҳрати Раҳматулло, сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. дар душанбе реҷаи шиносномавӣ ҷорӣ мешавад. вазорати ҳаҷҷи Арабистони Саудӣ ба ҳоҷиёни имсола дастбанди ҳушманд хоҳад дод. ҷавонони Тоҷикистон нерӯи пешбарандаи ҷомеа шиор аст ё ҳақиқат? кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз назарҳои фейсбукчиён ҷинояткор меҷӯяд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Душанбе реҷаи шиносномавӣ ҷорӣ намуда, бо усули хона ба хона сокинони дар пойтахт иқоматдоштаро ба қайд мегиранд. бино ба маълумоти Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурӣ, ин чорабинӣ мувофиқи нақша гузаронида шуда, ба ошкор кардани шаҳрвандоне ки ғайриқонунӣ дар пойтахт иқомат доранд нигаронида шудааст. бархе аз нозирони минтақавӣ ин чорабиниро чунин шарҳ медиҳанд, ки санҷиши мазкур дар робита ба ҷашни қарибулвуқӯи 25-умин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон сурат гирифта истодааст. ба гуфтаи онҳо, ин чорабинӣ мутобиқи дастури раҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ амалӣ мешавад. ёдрас мекунем, ки дар робита ба ҷашни 25-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ аз аввали моҳи август сохторҳои қудратии Тоҷикистон ба реҷаи пурзурӣ адои хизмат гузаронида шуданд. вазорати ҳаҷҷи Арабистони Саудӣ хабар додааст, ки имсол барои беш аз 1 миллион ҳоҷӣ дастбанди ҳушманд хоҳад дод. абдуллоҳ марғелонӣ, муовини умури ҳаҷ ва умраи Арабистони Саудӣ, рӯзи чаҳоршанбе дар расонаҳои телевизиони арабӣ эълон кардааст, ки дар маросими ҳаҷи имсол беш аз 1 миллион дастбанди ҳушманд ба ҳоҷиёни кишварҳои мухталиф таҳвил дода хоҳад шуд, то шиносоӣ аз мавзеъҳои зиёратӣ ва рафту омади онон осон шавад. ӯ гуфтааст, шумори ҳоҷиёни имсол ба ҳудуди 1 миллиону 400 ҳазор нафар мерасад, ки бидуни пазируфтани шартҳои лозим наметавонанд вориди Арабистон шаванд. марғелонӣ ҳадаф аз ин иқдомро кӯмак ба роҳнамоӣ ва ташхиси ҳуввияти ҳоҷиён, ироаи хадамот ба онҳо дар ростои ҳифзи ҷону саломатиашон хонд. ҳукумати Тоҷикистон дар шиорҳо ва хусусан дар суханрониҳои президент Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа меномад, вале барои рушди як ҷавон солона ҳадди аксар 2.5 сомонӣ муодили 33 сенти амрикоӣ сарф мекунаду халос. дар Тоҷикистон 70% аҳолиро ҷавонон ташкил медиҳанд, аммо тибқи оморҳои расмӣ танҳо 44% кормандони давлатӣ ҷавонони то 35 сола ҳастанд. моҳи майи соли ҷорӣ президенти кишвар ҳини суханрониаш дар нахустин ҷаласаи шӯрои миллии кор бо ҷавонон нигаронӣ аз он карда буд, ки ба ҷавонони соҳибистеъдоду лаёқатманд имконияти кор кардан дар мақомҳои раҳбарикунанда дода намешавад. хизматчиҳои давлатӣ асри поёнтарам ки бошанд 40 сол метавонанд ба давлат ватани худ содиқона хизмат кунанд. дар баъзан давлатҳои пешрафта ман шоҳид ҳастам, аз ида кадрои ҷавон аъзои ҳукумат ҳастанд, вазир ҳастанд, дигар соҳаҳои муҳимро роҳбарӣ мекунанд. чаро мо имконият надиҳем? ҷавонони соҳибистеъдоданд, ҷавононе ки лаёқатманд ҳастанд, ҷавононе ки ҳастанд. барои чӣ? тоҷикистон яке аз ҷавонтарин кишварҳои дунё аст, чун синни миёнаи аҳолӣ аз 24 боло нест. аммо ба хотири адами дастгирии давлатии ҷавонон, Тоҷикистон дар шохиси байналмилалии рушди ҷавонон дар байни 170 кишвар дар мақоми 114 қарор дорад. аз 63 вакили парлумон ягон нафараш ҷавон нест. дар вазорату кумитаҳо ва оҷонсиҳои давлатӣ бошад, дар ду мақоми роҳбарикунанда танҳо фарзандони роҳбарияти аввали кишвар ҳастанду халос. кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон шуъбаи назорати шабакаҳои иҷтимоиро таъсис додааст, ки ҳудуди 60 корманди он ба сафҳаҳои дурӯғини фейкӣ ба шикори фаъолони шабакаҳо сафарбар карда шудаанд. як корманди ин ниҳод, ки ба наздикӣ аз кор ронда шудааст, менависад: ҳар як назари фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ нусха шуда дар кумитаи давлатии амнияти миллӣ парванда карда мешаванд. ман 3 сафҳаи фейкӣ доштам, аммо комментҳоро мехондам ва аз баъзе журналистону адвокатҳоро нусхабардорӣ мекардам, омода менамудам. аммо мегуфтам, ки ягон хусусияти ифротгароӣ ё сарнагунсозии ҳукумат надорад. танҳо назарашонро навиштанд. бемасъулиятии масъулони соҳаро танқид карданд. чанд нафар дар асоси маълумотҳои ҷамъоваришудаи инҳо аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо далелҳои пешниҳодии ин гурӯҳ барои тарғиби назарҳои ифротгароӣ, кинаву адовати миллӣ ва даъват ба сарнагун кардани ҳукумати конститутсионӣ ба маҳкама кашида шуданд.
یک قسم این گروه مخصوص نظرهای افراطی و انتقادی علیه حکومت می نویسند تا افکار افراطی‌گویی و انتقادی به وجود آورند و آنهایی که در این موضوع می نویسند شکار کنند. امروزها دهها فیک های در شبکه‌های اجتماعی فعالند که مخالف همدیگر نظر و موقع دارند. ولی شناختن فیک های کمیته دولت امنیت ملی چندان کاری دشوار نیست و آنها بیشتر به تحقیر و تهمت فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، فعالان جامعه شهروندی و ژورنالیستان مشغولند. قبل از انتخابات پارلمانی سال 2015 نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک به فعالان جامعه شهروندی به خصوص ژورنالیستان هجوم تند داشتند. فیک های کمیته دولتی امنیت ملی هر یک نوشته فعالان شبکه های اجتماعی را نسخه کرده در پرونده اشان نگاه می دارند. حتی پرونده های مخصوص الکترونی موجودند. اکنون مختصر از رویدادهای جهان و منطقه. خدمات فدرالی ضد انحصاری روسیه شرکت گوگل را برای نقض قانون درباره حفظ رقابت این کشور 438 میلیون روبل یا خود 6.8 میلیون دلار جریمه نموده است. بعد شکایت یاندکس در ماه سپتامبر سال گذشته خدمات فدرالی ضد انحصاری روسیه و خلاصه آمد که شرکت گوگل قانونگذاری روسیه را ویران می نماید. و گفته این نهاد شرکت گوگل گویا از استحصالگران تلفن‌های موبیلی اندروید طلب نموده است که برای دسترسی به گوگل پلی باید نخست نمیمه گوگل را نصب کنند. در فهرست جایزه‌دارهای بازی‌های 31 تابستانه المپیک در شهر ریو دی ژانیروی برزیل، منتخب ایالات متحده آمریکا با 15 مدال طلا، 12 مدال نقره و 10 مدال برنجی در جای اول قرار دارد. چین با 11 مدال طلا، 8 مدال نقره و 11 مدال برنجی در جای دوم و ژاپن با 7 مدال طلا، 2 نقره و 13 برنجی در جای سوم می باشند. از 7 نفر ورزشکاران تاجیکستان که در این بازی‌های المپیک تاجیکستان را نمایندگی می‌کنند، الکی 3 نفرشان به حریفان خود بازی را باخته از حق هنرنمایی در بازی‌های بعدی محروم شدند. در استان کن فرانسه نظام نو جاری کردند که طبق این نظام مسلمان زنان در ساحل نمی‌توانند با لباس مخصوص آببازی که تمام بدنشان را می‌پوشد آببازی کنند. سبب جاری نمودن این نظام را مسئولین طلبات سانیتری اپیدمیولوژی گفتند. اما این طلبات را مسلمانان فرانسه محدود نمودن حقوق و آزادی‌های شهروندی عنوان کرده‌اند. شرح بیشتری خبرها را می‌توانید از سامانه پیام نت دریافت کنید. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. با ما باشید. برایتان استراحت خوش. خدا حافظ.